Mai ka kwai na ta mi ton channel kharu laudare asai July tarik chui kum singne na chui na charuk the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call Tamenglong July tarik rut na chakyu JMA Students Organization Manipur Government of Manipur khau Tamenglong 2000 headquarter changgari tat kaludat kungba mai hai kasiam katam lau khang appeal sukan the chang siran kai na ba mai hai rui tawsim subdivision kholung ainun khang paina kuk mai tilau na bam the tuna ZSOM president Rongmei new me to statement rui ti thai kan ne Tamenglong 2000 chang hai Inchum na mai chang rap mi hai man sai ching khang lifeline chang sunabam chonge mi ton chang hai Tamenglong district headquarters tat ni mai chang akhat na mai ye kumna mi ton chang khau inthuk mai ki ge nai mai kadai suna healthcare educational institutions government offices banking services khani langwon nanda menun re sinsu bom mai changi tuna ZSOM tong statement khotai ti thai kane mi chang hai intaw tingru mai kan khau siran kaina chang kabam asak thu bi huai inthuk si na now meta phung mai ambulances passenger gari government khani private gari koi kagan gai si hai ding bam the now my emergency medical care exam nai my students exam khang tat bam mai gansu ganthau into my allow azu re chang si mai re ka ding khau tanglo ni mai bam tangam mak na bam the tu na sa ka ne ka zinai me authority nun re chang hai zau sin lau mak mai re na mai nun khani tat kulu ba mai nun re ka niu khau nai mai phu bang jopak belcha khani local khau in phang mai materials nun re chun sam na kading khau tat nu khang na ka siap na tat kalu ba me tu na sa ka ne mi da khau ting reu in thak mang na riu ba me hai re tat kalu mai nun re bi huai ding khau jip chung khat lau ba mai sini nai bam the khani mi hai re emergency medical treatment ge nai mai school tat ni mai khani sendui in tan tat ba mai gari kai pau nun re sendui in tan pat ngam mak na ka gan su ama na tat bam the tu na sa ka ne Infal July tarik rut na chakyu ka khoi mak mai leng mai na ka gan charuk ta nimtat lana mai insen thai mak mai thia kau suloi lokan mai case kau lumsi mai ga nai the National Investigation Agency roi July tarik rut na chakyu nung nimdat kan the mi hai rui naga civilian ta suloi mai case kau gan padai nimtang mai the nimdat kan mai tai NIA Manipur Police khani Central Reserve Police Force tong joint team re investigation kaloi na tat kai kan mai khau nim kan chonge Manipur Police tong cham thailai na nim kan mai ga nai tai Lungolal Baifai Lailon Baifai village Laimakhom Kangpupi district khani Lunmin Thang Silhau Allies check Molhoi village horye kanai ta kabam khatna khawri nim kan chonge police tong cham thailai na investigation sai kaloi na tat kai bam puni kum na mi tong case khaw ka khoi nai mi goita phupat na nim puni te tu na sa kani ning taw lo nu we July 3 group nung ta state police le CRPF recruit na Lelon Wi-Fi village Kangpupi district khawri Watham Pradip tim kum rigdai na kanai khani Watham Ongbi Ayingbi Allies mangai ka ting kum rigdai na padai kai na putnai tanaga me churuk suloi me case khawri nim kan chonge Montong Assam Rifle Camp dang khau malai dai mai pangkan mi khawri man sai gan ta chat thaitang kan the tu na mon Winnai Konyak NCS 20C rui July 3 group na chikyu Sunday khau confirm su kan the malai dai Sunday lau chuan khuang suruk zang khau ting ri ran kan mi tang pangkan chongi district administration tong cham thailai na malai pangkan mi cham tai lau chuan khon sanai makhai zang khau phangkan chongi kumna search khani rescue team katumna thaulo kan chongi tuna sa kani mi tong cham hi ba megan khau ngan na thai mai gan padai pum thu la pathe tiki gan padai thu bi hoi lung khau bam di e tuna sa kani kumna thai mai sing hai in bu ku bam nuk me to nai na ba me tuna sa kani mi da khau rescue operation tai Nagaland Police Assam Rifle Territorial Army State Disaster Response Force District Disaster Management Authority khani ba me agencies nuni kazao ba me tuna sa kane Infal July 3 group na chakyu Working Committee of the Tangkhul Naga Long Rui Saturday nung ti thai kan me khau Tangkhul Naga village koi khau security operation hai blanket ban di thi tuna sa kan the mi hai tat kan mai nai da khau joint security operation tat kai na nam mai kan padai ta alan mai intelligence input khau ri nim kan me jang ri TNLWC to press communique khau tai mi tong la ding ha authorities khau nim kan mai nam mai nun ta khuang chui na padai lung khau in padat khang ultimatum ti lau kan mai tang ka gan tuan mai tang roi ye tu na sa kane TNLWC thailai na nam mai gan padai tai NSCNIM cadres te tu na section phai ga riksanai na kathum Bharatiya Nagarik
Suraksha Sanhita kum singnei na chui na kathum bang khau alat mai khoi ti launa nimna judicial custody khau laukan tonge security forces nunre operation tat kai kan me khau tai human rights ton metan azu tan kani tuna sa kani security forces nunre school tong pochai azu sukasi lau kane khani inthan mai rakai khau datliam na gudbam lawe tuna sana security personnel nundu khau action la lo khang TNLWC redemand su kanthe Longsang River Hungpung village tong Ramlung khau arm ambush sukan metal litan area khore kilometer ringu na pung daw du mai ba mi kum na ambush sukan mezan khau operation tat kainan nam mai khan padai ta nim kan tongi security forces nunre operation tat kai kan mete security agencies tong alat me intelligence input khore tat kai kan tongi tuna TNLWC repen mak mai indaw kaneng Tamenglong July tarik chui FIFA World Cup kum singnai na chui na churuk Final Spain le Argentina pulup kan me khau Spain re goal akha 0 khau ngam kan the sai kum tong World Cup khau Kylian Mbappe French re goal ru chan tang na Golden Boot la kan the Golden Globe Award re Unai Simon Spain goalkeeper Player of the Tournament re Rodri Spain midfield Young Player of the Tournament Pau Cubarsí Spain defender Tamenglong July 3 na chakyu school college khani educational institution tong students ko na FIFA World Cup kum singne na chui na churuk final Spain le Argentina match jaw kan diu khang Monday July 3 chui hai Manipur government re holiday kaw palaw kan the education department re July 3 na chakyu Sunday khaw tipat kan ma order khata governor re educational institution Board of Secondary Education Manipur Council of Higher Secondary Education Manipur Central Board of Secondary Education Khani by my recognized board goi inbang khangnu lauthe tu na ti thai kane order the government aided khani unaided sectors bangkho nai my college universities khani har educational institutions goi ta ka zau kani mitong la ding tai FIFA World Cup final July 3 khwang baro makhai jip chung kai megan khopulup ni mezange kumna match tai zawlo na students nun in thakdat bam kan diu khang suti tai ti kan tonge ka ke nai me cham ti thai pat mai Office of the Old Tamenglong Auto Association ti thai mai mi hairui kan di mai koi khau ti thai la we sa mai thu Old Tamenglong Auto Association joint meeting July 3 ru na khat kun singnai na chui na charuk nung tat kai kan me khau min na ka phiat mai tang taw kan di twang luan thailai na pot man goi kungku na ba mai khau hai auto drivers nun goi khangi kung mai nai me zangrui auto fare bazaar rate dangka chui khare dangka tamru kulau da the mai goi na re corporation ti chui lau padiu khang zang hoi me le ka zau na ti thai pat pitong the kalam khadar rui thau ku mai association khau registered to magna thau bam khwat ni thai zai milung khau registered to lau thu sumak tuang na ye thai ka ru khau joint forum reaction la thau ni the by dihulung pa mai secretary gaipulung convener Old Tamenglong Auto Association Tamenglong ting nai lon dui luang bu tarik chui kum singne ni chui na charuk lau chuan kalan ting zin sing bang ting rai na ye dui luang bu tarik chui na khat kum singne ni chui na charuk lau chuan ting rai na ye kalan mok na ye ting zin sing bang ting rai na ye mai ke goi na king chui na king lau mi khang ta thun ko mai in da we asai khang thu chom hai khau ringa lau the in chuan khong ru ma khai ke me kan ri king in sam da la kho chuan ku the